Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kasenjuk ki prashnong kabahap haka paham rio circle haka khatnyo terik urisau arajar arpau kala ai kublei ya ka nongpo town committee kabala ai laitloi ban mi no naka urban kumbala pau hakilat pathai khubor baka senjuk kala dawa laslem bha ba kampat sngo yahap baki prashnong kinhap haka sor bat kidang kwa hi ban hap haka thup jong ka rural lani kum kisnong nong kendong kasenjuk kala shim ya kenika rai hadin bakala syong perkhat kam hapaham rio kai ka perlong igung ka senjuk ka bamindawa kalong halor ka nongrim bat ka don nongrim ka bat ka syukun kata kalong kadai halor ka nongrim ba tadi phai ha borok kilian ka de ka snong jumi ka badai kepada sa din si babun ba kata ladi phai ka jinang jista ladi phai ka roy pa ladi phai kinang ka kilian kan kideng de kitan kin nomret sudah te banidon banidon mentabat kenoko tahun banidon mentabat korban impat iyahap te den mar kata daw dai goplik dan duk bat kibadan big bat gadang sadin hagilan baro te den mar kata daw nagalian wi kumka senjuk haden bang lasyong perkhat bat ngidai bisyar benia bat ngidai ya slok lang bagi paiba ngida ko we jingut ngilai rai ban yemi no nakanoko taw kumti bat korban kenang begini ki boro ba Iba ba ki anut nagale gujui klem da syong ki akai bat klem da syong klikti yalai ki syong senang harkat ki ram wasnong jam prakoli ki ni dor wasnong iskatri snong yakhi ni yaksai namta berlat nang ni ba ba berlat nang ni jinga ko her ki bun ki ba kila ban ye ku kana ka pos kor hagi kor ki ban sawang dan kalian ka jonga nang kuak banai kublai kerpang ru ik ki nong yalam ki ram wasnong ki bla lek no ba là sống thạch là cái cầm cái kia và kim nhựa cái mặt sạch bạc lạnh để lần bạc cái chính san du lam cái kia hati cái sinan di balai no và ngelak berjaya baik cepat hadu tak kita por hadu mentangi klaim som tiap hari kalian bersenyum di Denmark kita tahu ni kemen scam và kalian kibor beripek nah do distrik konsil bahkan ba kumba ka nompo tam komiti kala menjur bakal tong bagi flight laju Dengan cepat pun nak distrik konsil bahkan pelaj no bahkan ai no lagi kerja declaration bah kerja notification bah itu pelaj no nangi naka nompo tahun komite te nakalian itu nganga banjur ya ke distrik khantam ya distrik konsil bah ya em repek bah polen no kebaila kular ban pelaj no yang iong ngan sesinthia ne kam kermen skam bah pol in sinthia nam ta ka jingdawa jingi kumbaila kular Akmat jongi kumkin nong elam juga senjuk ban kermen skam bro nakalian di CM bat kunjur lokal di C jongi bat kunjur ka yeng hibra boy pa ke HDC bagini snok tilam na mentar ne jing dawa ka jongi ban kermen bagini ke MDC ki jongi ki badon pa ke HDC bagin sengap tim sengau na mentar ne jing dawa jongi bat to blay don rengkat bat ki ki kor borok na mentar ka jing tmu ko ha ka jong kejongi bakin skam untuk kejingut jenam jom ke sur jom pai babun balang jom ke senjuk jom di pratli ki dor basdong jom ke paham rio circle tangini ketien bakhendiat to blai ke jingsuk dan kan ki MC bara apa ke HDC bakin skam batin yo snau ye ba kun ke senjuk ni dawa ya kajing amnut jom di pai babun balang kubles gun jadi press di media ki dan kan ne to blai ke jingsuk di peru batin hilang bara ke basnong di sekretariat ki dan ne Flashgun saja. Saat ini di Islam tiba dan hari ini kamam di asal itu kesini. Dalam day di Islam tiba dan sadin sisa di yang baru. But kecing yaki kejongi laku ba saus nam ta nilai yaki ba nimino nak nopo tahun komiti ba kunjuru mengimino napo ka urban di populasi bun ya kinong kikam jong kanong po tahun komiti kiblasim kia ban tempau ya bijisngau ke jongki alor kini jingdawa ki jongi bat kunjuru ya sim ya kene gabu ban sahisin ya ka district council bahkan le ya ka badun kam kumba kanong po tahun komiti kala menjur
ban pelaj no yengi napo kajing keduk jong kataung ban pelaj no yengi da kabesuk te kumta na kaliang jongi ki prasnong ru da gawai ka jingmut ngine mirlang babaro pratli kisnong ka district council kade ban aino ya ka denotification namba meningin lain no na kataung committee bat kunjuru na ka orban